Lah Mang Warsim lagi apa? Usaha bolak-balik urut duit. Yo. Soal payah ya cah, umpani rabi. Beli rapi supaya aja berantakan keluargane. Oh ya wis lanjut bae ya. Kok segigi gawe lagu. Waduh turun doane supaya kerja itu supaya lancar. Amin. Daripada proyek. Alhamdulillah diterima no. Usaha bolak-balik berduit menafkahi keluarga. Doa no, orang kakak. Megayang mula meli wong lagi balik kerja semakin rasa lagi mata kerja semakin single dengan doanya orang tua mujizat. Terima kasih. Jangan lupa like dan komen subscribe di channel JR Studio bersama Mang Warsim Sama Mas Jayo pencipta. sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.